Mwika kuma kaunti ya Masako nimeyumilia kwa wingi maofisi ne manza na onyuwana mewaka IBC kuyandikithia takoni makula kumana na kampeni ya Niko Kadi Leyendeva Kenya. Alice Kimani olane registrar wa IBC kiliombunge ne chama Machakos Town Asia Mwika amethi tumeyumilia kwa wingi kwa muthenyani wa kwambelelia kondo wa undu kana kuonania undu meyumitie kwekonia usakwa nini munene wa mwakani tuendete Dan. Alice Kimani na neneva maofisini ma IBC kauntini ya Masako ni waelesekana utalo munene wa Mwika ni wambise kuyumilia kuma walini wa Niko Kadi wambiwa kuma chuma kila chambiye pena kindu cha Mwika kiutrend kikuitwa Niko Kadi. It is real ni chawe nundu nimeyumilie kwa wingi ona meoko tumanda kuku na laini mwasa lakini no tu ni tu kumandikithia undu bailite unuwe voni waendea na uthingila kana vena vata wa ene alama isioni cia ndwani kwetela walinyu wambiwe utwaiwe isioni cia ndwani vandu va utambuka miendo measa mokite ofisini wa IBC ndawete kana walinyu su wambiwa maofisa ma IBC metha maitambuka ngina misieni isioni cia ndwani kuma matuku 30 clerks nisi kwitha kwa kila ward ndeni wa kila ward tuina clerk standatu kwi kumaanisha kana nisio ikatembea si manda alama tuona kwiyandikithania lakini ndeni wa kusenzia kula waile kuka baba obisini mweke kuikalata muyasembethie na yunindi twende kubanga undu tukwambia wianesa uko vina ila witano wa kwiyandikithia takoni makula na mwatiti maende na okulwa matethe cia Mwika kukwata ibandi wende na kuokilwa kila muthenya Mondhiu tende na kwiyungana amwikala ngi Kenya yonthe na kwasia Tuko Kadi na kampeni ino ni ya kila mwanarika wonthe na kila mundu wonthe ona mundu muimo utekura au mele andikithia ni kwithiwa nitimanite kana maisha maitu mategemea kadi ethiwa ni kisomo yenda kura esu yaku ni determine ya kisomo keitha kili hata ethiwa ni wait ni kura nesu yaku ethiwa ni kiu na etha ni tikwenda maundu wa mavinduke teitona kumavindu atena kura ithi atongoi kana inyu atongoi muimangangania makakwata nyao ibande nunu mundu usu atena kibande ona nde sosa kula lakini tukaasia tuina numbers tukaenda balasani tukanenga na maneli tuineni andu matena ibande akae kula kuni kulia tongo yonthe kuma MCA gina lameti ivila sio sume mo kambani ambai make sure andu mena ibande sio sa wiki tatu kuka sio mo itatu ibande ike yoka na uivo kite mass voter registration yu ethandu ama ina kula na IBC mathiko ya mashinani kunenga na kula baiki nukitu tethia tambaye ya mukamba kuma walinio wa kwiyandikithia kwako ni makula wambia ene ndimbe wa ngili ili ni mumeminite kuyumilia na kwiyandikithia Daniel Mwonkela, Utongo TV, kuva kauntini ya Masako.